Kwa majina naitwa Fadhili Tenson kutoka Power of Camera in God's Kingdom. Niko hapa kukuletea tips ambazo zitakusaidia kutengeneza production team katika kanisa lako. Tip namba 1, kuwafanya hawa watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Wachungaji, watengenezeni hawa watu discipleship classes ambazo zitasaidia kudili na zile talenti zao, wawe na moyo wa ibada ndani yao, ili anapokuwa anatumika anakuwa anajua ni sehemu ya ibada. Hawa watu wa kamera mara nyingi wanapata vibali sana kutoka kwenu wachungaji, kusafiri na nyie, mnakuwa nao pamoja. Kwa pale ambapo anakuwa na moyo wako, anakujua utumishi wako, kwa hiyo na yeye ndani yake ana ile moyo wa ibada, mbali na kupiga picha na kurekodi video, anaweza kukusaidia kufanya huduma fulani. Hata si tu watu wakiwa msafiri, hata pale ndani itamsaidia kuweza kugawanya kati ya huduma pamoja na kazi.